نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المشاهدون والمشاهدات، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangwan hapag-iman, mga maastay manghud ko haaga Islam, yarinaysab kita niyo harum ini, dihilan kita niyo parwaktuhan, dihilan kita niyo parsukuran sin Allah subhanahu wa ta'ala, tarta napakay nato siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain kabuhi sin kita niyo yari pa masibibusan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi. Hangkan inini patut hitukbal nato in pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kita niyo bibusan pa masi kabuhi, kal na pila nasadya ding ha mga katawtay manghuran sin kita niyo kakasi kanungnungan sin kita niyo nanaykod na katutan niyo. Kano na doon haraig mo, kikita mo sakali kasuysuyan na sadya kita, yato na miyuna minui pa rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan in mga sila yato ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga pardusahan sin sila, kangian sin sila, bangman in sila halaw rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari na ingkitan niyo, yari pa masi-masi, asal ingkitan niyo mag-unahuli na sadya in kabuhi atawakan in kamatay singkitan niyo katan. Wayroon din katutan niyo in kumakkal siya di hababaw sin gumi. Karna in kabuhi na to di hababaw sin gumi, inini na bukon kakkal. Pagkabukon siya kakkal, at niya aun isab kabuhi kakkal, salama-lama, amo na in kabuhi dito hadlaw akhirat. Amo iniin, laong ta in suway pagmuhut-muhutan sin kita niyo, biya di in sumanyang in kabuhi na to labi-labi hadlaw akhirat. Karna mo yato in huhulaan sin kita niyo kakkal. Ada pun hindi na temporary sadya kita. Na in bariman biya kaniyo, alhamdulillah in lialawag katan biya din sadya in sila sumanyang di hakabuhi dunya, labi-labi na sumanyang siya hakabuhi adlaw akhirat. Na misan siya wala siya longta nakakinam, kasanyang di hadunya, bangman in siya masanyang in kabuhi niya adlaw akhirat. Nahangkan in mga mano siya katan, nagmumuhut-muhut, biya di in sadya marayaw in kabuhi niya, dumayaw in kabuhi niya. In piyagbiddaan simbiakan yung bariman, imasing kebanan, in sila dukaing aga maimimuhut-muhut nila karayawan kabuhi dunya sadya. Karayawan kabuhi dunya. Adapun amo impinig sin Allah ta'ala ding ha mga jumlahan si mga bariman, usog na kababai, imiu muhut nila kasanyangan hadlaw akhirat. Amo yan. Hangkan subay na to di lupahon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, ipag muhut-muhuton na to, sauton na to, in kabuhi sin kita niyo ini. Ayaw na to ulupasun in kabuhi sin kita niyo biya kahi biya lima way sadyaw, wayroon kaununo.
Bang kita niyo lumiling ha kuliling sing kita niyo. Deng ha mga katawtay manghuran sing kita niyo. Biya da kay in kabuhian nila. In kabuhi sin sila biya daway. In sa kaula wala biya mga wayroon susungon sin sila hadlaw mahuli. Labi-labi na in mga nagkuwalong ta. Ini nagkuwal bar-iman, nagkuwal muslim. Suway tumtumun nila. Uno imaksud sing kabuhi kudi hababo sing kumi. Nagmain-main sa jabaha. Atawa baha maksud sa lagu-lagu pia panjari ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. So jari niya, ayaw pa hi muslim, misan bukon hi muslim, pia pangayo nila bang man, kahinapusan, sing kabuhi nila amunin sarayaw-rayaw. Dagpakan sila sing kamatay, amunin sarayaw-rayaw, mayta. Sabab, natanto nila bang sila yabutan sing kamatay, lasin long takabuhi niya halong marayaw na ingwa niya timataka maasal isab inhulaan niya sa rayaw-rayaw. Amunain suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in kita niyo wayroon daduga ing maksud sin kita niyo bat malainkan imagtag-ipon imag-ibadat pakatunga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na impag-ibadat sin kita niyo sa kaumul buhi sing kita, sa kaumul buhi ta, masiyaun pa in kabuhi ta, wala pa laung ta nabubutas in jasad iba sinyawa, masi pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in kita tiyawpikan kita sin Allah ta'ala, nang gayunggong na hasara sin Tuhan, na palandoon na tuod, palandoon ta pa. Pangayoon ta pa Allah ta'ala bang man magsusung pendayaw. Sampil dagpakan kita sing kamatay dun haon. Halong pagtag-ipon, halong pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kambeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Amo ini insuway natutumtumon in pag-ibadat ta bukon sadya aong tubtuwan niya. Way tubtuwan sin pag-ibadat sin kita. Sehingga na sadya amuin manaykod na kita di hadunya mugto na in amal. Mugto na in ibadat sin kita. Beta sin Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Pagtag-ipon kau, pag-ibadat kau, pakatungga sin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sadya kau dagpakan sin yakin. Unin ha yakin di hayni. Yani al-maut, amunin kamatay. So suway bihan. Ada po ni mga pagkamasahan sing kita niyo. Nag-iibadat yung hakasiwi-siwi niya, na yung hakasubul niya, sa kalibang mabot na kalaas, gaman kumo. Law ni malaas na kami ba? Mataw din bihan. Impanghati nila, sa ula na diagpakan na sing kalaas, exempted na ha pag-ibadat. Ampa na kita malaas na, ampa na pasungon, tasabab last kwan mo naon. Bang mga katwa, may last chance na sinikaw. Bang alami-lami na milong tabi mga miabot na to din pangumulan, kalaas na subay di niya na upasun in waktu niya. Bang usalon niya na katan ha pag-ibadat patuhan. Impagbasa sing Quran, impagdungog na sihat, bukon na usalon pa kayon, magupasin waktu. Magkita si mga TV, yawayrong kapos paidahan. Puti na tabi, dagatos tabi, puti na yung buhok sa yung pamasi imaalup ha TV. Na di niya matanto, ing malakal maut, kuno-kuno na sadya, tangsuan sa sinyawa. Tangsuan siya si malakal maut. Na imangi bang sa tiyang so si malakal maut yawn imaalup, pami imaasyat. Kaya kalayo sin Allah ta'ala. Naing kita pangayoon ta bang man dagpakan kita si malakal maut amin halawm ibadat patuhan. Hangkan inyan ya amay-amay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kato. Demikian in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipagpanginduan niya. Bang in Nabi sallallahu alaihi wasallam biat tu impayon niya pagpangindua amin sa Allahumma rzuqni husnal khitam. Yang beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi khawatimiha.
Pagpangindua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuhan ko, hanog aray ako, rijiki ako, sinsarayaw-rayaw, kay napusan sing kabuhi ko. Ay, nagpakan ko sing kamate halom. Halom sa rayaw-rayaw. Nawayroon na limyo sa rayaw-rayaw. Amin halom kita pag-ibadat patuhan. Halom pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, mga kiyaulungan sin Allahu ta'ala. Hangkan biyabaitan kita sin Allahu ta'ala, daran na ito pagkarunuan, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yan ipanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang si mga beriman, usog babae, amimatan impamarat sa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di aksin sin Allah ta'ala in magmabuwa sila pa Allah ta'ala si matan kabuwa. Biya din yung pagmabuwa patuhan. Himinang kita singkatan unu-unu dia akan sin Allahu ta'ala. Labi-labi na yung mga kapardu-parduan, piyawajib kato, impagsambayang, impagzakat, impagpuasa. Amuin, rukun lima, sin agama Islam, arkanul Islam, amunin lima. Nabang imam Muslim na hinang nilima ini, najimakpat na sila. Jimakpat na sila, amo na imbeta sin Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw tud kamo mikimatay. Ami dagpakan na sadya sin kamatay, sin kamatay, in kamu bukon kamu halom ka Islam. Wayron doon in ka Islam, halom sin bigi jantong sin kamu. Yaon kita nag-agama sin agama Islam. Nahangkan in kita mga kakasiko agama Islam, piyaksaan kita niyo sin Allahu Ta'ala nakapag-agama sin agama Islam. Nikmat dakula kato taniyo, piyapag-agama kita niyo sin Allahu Ta'ala sin agama Islam. Amin, agama sampurna. Doon haon kabakan in kasanyangan si manusya. Bangsadya na istadi sin mga manusya. Sabab ang palialawag-lawag sin katan, biya din sila sumanyang. Biya din sila sumanyang. Na amin longta, in rahasya na sing kasanyangan, di haagam Islam. Kawakan na to, in kasanyangan na to dunya akhirat, di haagam Islam. Nahangkan, bang imano siya, piyagad na insyara sin Allahu Ta'ala, iman sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto na sadya, pasanyangun siya sin Allahu Ta'ala. Pasanyangun siya, pahayangun inlom sin pangatayan niya. Bukun halawm buwa na sadya. Sa halawm ka hanong impangatayan sin kita niyo, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang payanyaw na halikusan sin agam Islam, bumuwa pa. Naamo na ito yung sangi mano siya, yaw na halikusan sin agam Islam, sakali simihag papadugain. Awan waktu di ka na naman si mano siya, nakagawa na siya hati halikos si sinagam Islam. Di niya na pagka na naman, nayat in syaitan, himuhupit-hupit ka niya, bang man sadyain siya, makasihag, dahing hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napila na mano siya biyayaon, inya agad nila, sara sin hawa nafsu nila. Sara sin hawa nafsu nila, ununing kabayaan nila. Sa yauning kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, yauning beita banda sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyabali wala nila dinunhan. Nahangkan dumagpakda in pagsusun sa lagu-lagu hadlaw mahulin. Doon pa halawm pakubulan mga kakasikwa agam Islam. So yung pagtaon husnul khatima agam Islam, inini basa unta haagam Islam. Amin sarayaw-rayaw kabuhi. Launta biyahan din dunhaun. Anna husnul khatima fil Islam huwa an yuwaffiqa al-'abdu qabla mawtihi ila al-iqla'i amma yughdibu Allah. والتوبة والندم من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير والاستقامة عليه حتى يأتيه الموت وهو على هذا الحال. Yari in sarayaw-rayaw
kabuhi haagam Islam kay hinapusan sin kabuhi mo sa rayaw-rayaw amo na intunyukan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala, tunyukan inambuk ipon niya, tunyukan at inamin taupikan sin Allahu ta'ala in ipon niya, hari pa siya dagpakan sin kamatay amo in matangso niya naa in mga uno-uno hikabubong sin Allahu ta'ala kaniya. Bihan, pila na rin mga mano siya, in hinang niya halawm kabubong siya sintuhan. Sa kalipag kita mo biyaon, di nakasaunahan ha masjid na sadya. Awal waktu na sadya kakita mo. Inya to hambuk na to taupik sin Allahu ta'ala kaniya. Hawala pa sa diyak pakan sin kamatay, tiyaupikan sa sin Allahu ta'ala in matangso din doon. In kabubong siya sin Allahu ta'ala kaniya. Ay balik taron. Daman natin inahinang niya yaon, hikalasa na sin Allahu ta'ala kaniya. Amo yan. Uno pa, wat tauba. Imasin makapagtaubat siya. Kanimano siya, baldusa. Baldusa kita niyo katan. Lami-lami namin mga sila, masi-masi himihinang sin kabubong siya sintuhan. Di magtataat patuhan. Di magtataat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huminang sin kadyahulakaan. Huminang sin liangan sin agama Islam. Sakali, tiyaupikan siya sin Allahu ta'ala in makapagtaubat siya. Hawala pa siya pakan sin kamatay. Hawala pa siya sa wan nadam min adh-dhunubi wal ma'asi. Kapag susunan niya na in mga pardusahan niya, ibig mga nahinang niya maasiyat to. Taupik ng Allahu ta'ala sambil hitangis niya pa Allahu ta'ala. Pagsarang sukulan niya, in siya tiyaupikan, tiunyukan sin Allahu ta'ala, maun pakasawahan, maun pakasabunalan, maun papagtaat pa Allahu ta'ala. Na in mga hinang niya yato mga dusa, hinang maasiyat, iyak susunan niya na, di niya na hisab-hisaban, gantian pa sin Allahu ta'ala kanya karayawan. Ay mis namin hinang niya maasiyat to, nakapagtaubat siya, iyak susunan niya, gandahan pa sin Allahu ta'ala kanya karayawan. Itanin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa wal iqbal ala ta'at wa a'malil khair. Sa humarap na sadya maun siya papagtaat. Uno-uno hinang pagtaat, hinang laong takababayan sin Allahu ta'ala. Uno-uno hinang karayawan yaon siya. Banglaw na inyaw hinang pagtaat patuhan, hikawak niya karayawan, yatura siya. Siya pa'y naunahan. Siya pa inaunahan, bagong kaingatan na inyong laon niya, aon nagpahinang masjid, aon nagpahinang madrasa, aon nagpahinang daan, hikarayaw singkatan, nananaingog-naingog sadya siya, nanunungop-nungop sadya siya. Karena sin tawpik sin Allahu ta'ala, pasubon na sa sin Allahu ta'ala mong pahinang karayawan. Pahinang karayawan. Nahangkan, bang aon mabaya lumag karayawan, maon kay mo, ayaw mo sablanga. Ayaw mo biya mga amoy sulakon. Kanay magdirihil tumbas Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya sa himinang hayaon, kana indaw hatun niya karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to, mga kya kasi ko haagama Islam. Sa ta doon wal istiqamah. Sa ta, tinya magpabuntol na sa singkakahinang niya. Buko namin long tabi mga agad lusay. Habi ayaw buntol, pagkonsumay na isab. Mu'min, pag may naat, pag mahapon, way na isab. Nalawa na isab pagkabariman. Nasuway yawn in istiqamat mga kakasiko haagam Islam na sa hingga sadya diyak pakan sa singkamatay, biyatin hal niya, siya ni nagdapa-dapa. Siya na inagparuntungan. Fa'an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza arada Allah bi'abdihi khairan ista'malahu. Qalu, kayfa yasta'miluhu? Qala, yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautihi.
Amo ini rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Albani fi silsilati sahihah. Amo ini dengan mga hadis dengan Anas ibn Malik karidan sa sinallahu ta'ala sa munatulon niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan," apabila Allah Ta'ala mawaya siya dumihil karaya wang paipon niya, yan imbeta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'malahu, ay pakayon siya. Nangasubi mga sahaba, kayfa yasta'milun, pagpakaykan niya. In jawab, qala yuwaffiquhu li'amali salih qabla mauti. Amin tunyukan siya pahinang amal salih, taufikan sa sinallahu ta'ala pa amal salih, pahinang marayaw, papagtaat patuhan, hinang ibadat, qabla mautihi, amin hari pa siya dakpakan sing kamatay. Pila na ba yun, alhamdulillah, hangkan di kita ni manjari, amuin, manghukum bagtoy hamano siya. Sa ulaki kita mo yung bulaog, wayron na salo niya, karahal mo yan. Narka na sakan, di manjari biyato. Sa kaman inhinang tapanginduan ta siya. Panginduan ta, atau bang on anak tabihan, bukong gaman juruan mo. Wayron na sasungan mo. Matabihan. Angkan in mga kamumaasan, kaman, kainaan, sabab ami in longta, in dua si maas mustajab. Nahangkan ilami marayaw kanila, amin marayaw na sadya in sasabutan nila pa anak nila. Bangki kita nila bulaw, bukong gaman amin pagjuruan, way nasansungan mo, suknan pa. Sa gaman inamin ka mo, gaman kauto, inda, tunyukan sinallahu ta'ala pamarayaw. So way biyayat to. Ampayan biya hazaman na to biya bukum biya to. Ampa nasuknaan. Nahangka sa kaumulan in anak na simulig halom bukum pagtaat pa Allah Ta'ala. Nasuwaya to pindahon. Suwaya to pindahon inami mga kakahinang atawakwan simbiya ka tumaas pa anak na sawab na inyan o waktu pananda sin Allah Ta'ala kato. Panandas sinallahu ta'ala kato biyadin in sabarta magtarbiya kanila. Biyahan mga kakasikuha akam Islam. Demikian bita pa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu, qila wa ma asaluhu, qala yaftahu Allah azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alayhi. Rawahu Ahmad, sahahu Albani. Yan imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kabayaan sinallahu ta'ala, ang kabayaan niya, paipon niya, karayawan, hirihil niya, hitukbal niya, paipon niya, asalahu, na inlong sin asala ini, bang mga kato, at niya, biyasi kiyawa sa daing haasal, amuin pusukan yun. Amin tunub yaon sa nabi lawi inatin niya amin pagpaamukan niya amin hinang matumaribihan sa imaksud deheni nangasuin sa habang uno yatto in jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu Allahu azza wa jalla lahu amalan, uqabul sin Allah ta'ala kaniya in amal salih, ay tawpikan sa tunyukan sa sin Allah ta'ala pahinang marayaw para anon sinallahu ta'ala kana inunuan amma salih. Bang hatatab mo ini kaulong magaan na in amma salih. Magaan ni pagkatumpo pa masjid, pagsarang suko ka pa Allah ta'ala. Hambuk ng tawpik kay mo sa kaunahan in as-sabat. Kaunahan in pagpatutog. Nabiyan in pagpatutog na ayaw ko sa mangamdos doon. Sa pangamdos ka pa Allah ta'ala, hipangindwa mo, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik. Sa kana in hidayat sinallahu ta'ala, bukun siya kakkal doon hambuk mano siya. Wala siya nakabutang hambuk guru, wala siya nakabutang hambuk ustad, atau hisyusyo na, bukun siya tutok din doon ham. Magkapinda-pinda.
manjariyan sinallahu ta'ala baliktarun niya. Nahangkan kaunahan ta, in Pangindo apa Allah tamang man patuturun sinallahu ta'ala in hidayat niya kato halom simbi jantung ta. Sami sadya kita dagpakan sin kamatay. Amo yan to ukabun sinallahu ta'ala kaniya in amal salih. Hari pa siya dagpakan sin kamatay. Saka pag-ubos yato, summa yaqbiduhu alay. Sambil now amin longta, tangsuan na siya sin malakal maut. At niya, maut ning kamatay niya, sa iyat to siya halom amal salih. Kabalikan na mo mga kakasiko awam Islam, di kita manjari amin underestimaton tay manghud ta sawla na inyaon himihinang langga syara patuhan at usabab ina tuway patawpik ning Allah subhanahu wa ta'ala sa hipanginduan ta sila marayaw. Ipanginduan ta pa Allah ta'ala at bang mo kakausan na dakwahan mo, patumtuman mo, lami-lami na in kita mas'ul halom simpamayway ta aw sadya ni paglanggal ta. Aw sadya yan matuwas sa kaunahan in kasabarta. Kaunahan in kasabarta bukon lumubos na ako nakapatumtum kanya yan. Na bukon biya tuway roon. Sa hingga luwayway pa siya, ayaw ko masumo patumtum. Ayaw ko masumo magpatumtum patay manghud mo haagam Islam. Labi-labi na in halom simpamayway. So onding ha mga alamat, onding ha mga min alamat husnul khatima, onding ha mga alamat ami ilong ta sarayaw-rayaw kahinapusan sing kabuhi niya dahing hamanga muna al-istishharu fi sabilillah. Ami na parang sabil haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk yan long tamo inang atubang iwasin mga duwaing arama hakal na pagpalan sing kalima la ilaha illallah hambuk na yatto. Hambuk na yatto hangkan beta sin Allah ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ayaw niyo ulong sin Allah Ta'ala, ayaw niyo pagbistahay mga silayat to. Amuin, nagkaparang sabil. Amalo na miyatay, biyat yun namin kwanta sa insilayat ton buhi. Laong tabiyahan, ihanog haraan sila sin Allah Ta'ala, rijji ke ni'mat, halong simbarzak. Laong tabiyahan. Nasambilin intanda ni mga sila ini yaun na asal in karamat sin Allah Ta'ala kanila in kasanyangan halaw doon pa ihanog haraan na sa sin Allah Ta'ala rijiki kasanyangan halom sim barzakhiya yaun halom pa sim pakubulan nila sambil maka sila ini pagtaon makahuna-huna pa amuin makiwa balik maripa dunya maghinang balik hayaon may kanit to nakasanyangan na sabab sin aming karamat dihil kanila sin Allah Ta'ala sambil magangan sila min sambil makahangpu sila masahid sambil makahangpu sila long tamasahid biyan sabab sin amin lanab yato kaya na naman nila in karamat ng Allah subhanahu wa ta'ala mangmanin siya liilai kalimatillah bukon ka na amin ilong tanag nagbunok binasa, nagluwas lungsad, kana sin alta, kana sin kawasa, kana sin unusa, kana sin Allah Ta'ala, di sadya, hikalanyut, impan di sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima la ilaha illallah. Amo yan. In hikarwan niya din mga alamat, mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, an yuwaffiqal muhtadar, linnutki bi kalimatit tawhid. Amo nain, لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود متى حديث نميت أم إن توبكا سن الله تعالى من يوم هنجا سكرة الموت إن من إيبن يوم هنجا نقدرانا نفس لنطي بكلمة التوحيد imma kabungat siya, makalapal siya sing kalimatut tauhid. Uning kalimatut tauhid, amunay la ilaha illallah. Hangkan bangdun na hanaja sakaratal maut, amo ini pagtahon, amo ini matan, pagtulkin. In pagtulkin, buko na mamiyamatay na. Biya di pa'y kaagad,
patulkin mo sinyat na halom sin pakuwa miya matay na. Makaagad pa sin kalima la ilaha illallah. Beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Imaw tarin dito, amoy niyaw na hanadya sakarat al-maut. Akala, tulkinan niyo, intay manghud niyo. Yawn na hanadya sakarat al-maut, sin la ilaha illallah. Ipapatulkin. Papaagarun mo sin kalima la ilaha illallah. Mayta, beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihim la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kana hisiyusin kaunan niya, kahinapusan kaptangan niya, kialapal niya, nakapamusa sin la ilaha illallah, dakhala al-jannah, makasud siya surga. Alamat sin tao, marayawin, kamatay niya. Nahangkanin kita, bangaw na rin doon, bukunta ang panatangisan sa hinangkaw sinamiin long tahikakuan mo rin doon kanya, tatab mo rin doon na amo tinabihan, paagaran na, hakas-hakas ataw pasuko mo na patay nga niya, kalima, la ilaha illallah. Dakhala, taupikan sa sinallahu ta'ala, makabungat sin kalima la ilaha illallah. Amo yan ito mga kakasiko agam Islam, nabang aunlong nila, impagtulkin na miyamatay na wayat to katantuhan niya. Sabihan impay kapamong sin la ilaha illallah, sinet to na. Matampal in hadis, isyusin makapamung sin kahinapusan, sin kawi niya, sin la ilaha illallah, makasud sa surga. Amo yatuin, launtain matan sahi, pamandukato, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikatun niya, mga kakasiko agam Islam, al-mautu bi'arakil jabin. Amuin yawn na siya hanadya, sa pagkukus magdunok hulas in tuktok niya. May tayat to, sabab sinamin amin longta, sakit sinamin pagkawa sin nyawa. Way nalimiw din ha, sabi-sabi sa kawaan kita nyawa. Misanin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdunok hulas. Sambil siya nagpakawa, amin longta tubig. Hipagkwan niya rin doon. Bukon ang parikato bang law na nagdunok hulas law na alamat sin bukon marayaw. Nabita din sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Imbar iman bang sila mawapat, atau anun hanadya magdunok hulas. Inamin kwan nila, tuktok nila. Alamat yato. Alamat inyato dahil dun haon bi'arakil jabin di hay ini mga kakasiko agam Islam. Kita bakoy mga banwi ang nakto magdunok tudlong ta hulas dahil dun han. Sabab may taya to, sabab sinamuin sigpit sin pagkawa niyawa. Misanin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya sigpitan da. Sana aon isab dirihilan karamat, de rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala na bukong biasin pagkawa niyawa sin mga bukong bariman. Sinamuin nagmaamuin himihinang sinlang kasarap Allah ta'ala labi in kabinsanaan. Sambil yupa mapahadis inamuin pagkawa niyawa simbar iman doon in malakal maut doon hakuan sin umbon na nini amuin tawahun na ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli amuyat timbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkawa sin nyawa sin mabar iman di hamun gwa na kaw yari nati matagad in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kauni nasa magpaagad na siya bagtoy mano ito yan sabiat to nati matagad in rahmat sin Allah ta'ala kanesa tapasurun siya surga. Amo yan biya sapan to namin biya pagpanamin tubig yaw ni maanod magpaagad da kuman. Ada po ni mga lawan hayat to na magmatuwas, di gumawa. Na wayroon dapat sa siya magpaagad da. Na yupa marin ito bialaw na sin sa panton ni pagkawa niyawa. Amuin kahoy matunok. Pagubos hiluon siya pakarot, ang papungon ng karot yaon, ang patangsoon. Nang si Kevan biasin namin paiskwan niyaon, amin kambing, kwanong bihan, hisong bihan, pai amin, na di ikasi patimbisa.
Dihi kasipat salta na mabahu inamin nyawalihan si mga sila jahulaka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yato insyaallah subhanahu wa ta'ala makon nato dan. Naamo yato mga kadamikyan uno pa ding mga alamat wafatul muslim bit-ta'un yari kita niyo bit-ta'un amo inawapat muslim hasakit ta'un pagtaon. Bang niya kiya sabalan piratungan sa sinallahu ta'ala amin sakit hayaon inya bukun yan bala kanya sa rahmat sinallahu ta'ala kanya rahmat pa mga beriman mga sakit yang piaratong kanila inya rahmat pa mga beriman adapun pa mga bukun beriman na inya bukun adab sinallahu ta'ala di pahadunya adab sinallahu ta'ala di pahadunya. Lawan si Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslim. In mabilang siya parang sabi syahid in anta ay muslim nawapat sa sabab sin ta'un sabab sin sakit niya yaun amin isab himihinang da sinami indi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala yauning kasabar para di siya magmasukkan piyak sabar niya pa Allah ta'ala na mabilang sahayat. Bihan mga kakasikuha agam Islam demikian al-mautu bida'il batni amuin nawapat siya sabab sin sakit sin tiyan aun yan uno namin sakit tiyan yaun halaw sin tiyan mo nawa ayatin sabab kaya wapat kanya halaw pagsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala lamud dayatu man mata fil batni fahuwa syahid isunyabutan si kamatay habiyatin hal niya sabab sin sakit halom uno na halom sin tiyan niya na siya to bilang siya syahid sabo kung siya amin syahid amin kanyaw amin long tamin sa taas darajat sa atin niya alamat sinya to marayaw in kawapat kanya dahil doon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil nasabot abiyan siya al-mautu demikian al-mautu bil harqi awil gharaqi awil ta'un awil hadmi أو ذات الجنب أو موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها mataod imanga sila na wapat hasabab sin sunog nasunog tawakan nalunod semihan ima si matao nito sabutan na ima si mga kialubuhan bay pus kya kadari ito nawapat siya iban si mga amin aun long ta diarania bata nawapat siya rito na halamo dito atawakan namin ini gimwa ni bata behan nawapat siya at ini nawapat hapag anakan lamo dito ding mga sarayaw kay napusan sing launta kabuhi niya sarayaw yato kamatay mga biyayat to sabang man isab inibukon isab yung katan na matunsan nasunog sa wirun nagtataat patuhan kaya lubuhan na wapat wala nagtataat patuhan imaksud din diya may mga nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala yamikian namin nagkuhan kaw nagdipin kaw sinarama mo namin nagdipin ko sin arama mo atawakan sin alta sin ginhawabaran mo amin self defense yaon aon yaw mangustaw ataw nunumano siya pagubos puhi nga unkaw na amin pagubos siya to narakaw din dito hato lamod ko yato din mga ini saray din mga sarayaw-rayaw din doon mga kakasikuha agam Islam tiko miabot na in waktu sing kita niyo na amo yato ding mga ini maniyo tiyo pangadyan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala kalo kasunuran na to da ami ini sa mga sawab inya to alamat sin sarayaw laung takabuhi sarayaw kabuhi at amin dia kay napusan sing ka amin laung takabuhi niya na kalo ding mga min asbabil husni khatima ini madawhat na to day ni asusungon isab tinya uno isab mga sabab sabab amin sarayaw
kay napusan sing kabuhi mo doon bidnillah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan papakbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan na to harum ini mangmanyan pun sin Allah ta'ala in katan pardusahan na to manahut maaslab wa wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.